Sembuya kini ke mama. Umama ngubani ibizo lesibongo lakhele ngaphi? Village Health worker wangaphi? Mina ibizo lami Mkhathazile Ndebele. Village Health worker eHlanganani BH29. Ngihlala khona apha BH29. Lileminyaka emingaki lisemsebenzini lo? Village Health worker. Lo ngo7. Okay. Umsindo bona na hamba nidlala ngale kugogo lokhula. Alright. Sesikhangelela ngezempila kahle lapha. Kuyini izinto ezihlupha abantu njalo sinjani isimo sokugula kwabantu lina ngeexperience yenu njengo village health worker? Sikhangelela ngezempila kahle kulobunzima ngoba khathesi uyakwanisa ukuthi uthole umuntu ekhaya uyagula. Egule njalo uyabe ngala amaphilisi ukuthi enathe. Njalo ukuthi ehambe eklinika uyakwanisa ukuthi bepopha inqola bemhambise eklinika uyephenduka ebuye sithi ngibhalelwa amaphilisi kuthiwe eklinika akula maphilisi. So umuntu lana sephenduka ngoba le mali kunje uyabe ngelayo ukuthi ayethenga lawo maphilisi. Ebe sephenduka ebuya ezohlala kuphela ekhaya.